أنام في هواك وفايا، ليل وسهر وعنات ويايا، جوا عيوني حنين وغرام مشتاق لعينيك. قلبي نادالك حلمي في يوم تعالى، ولك روحي بس تعالى، ياللي بحبك فريق طمن قلبي عليك. بتغيب أيام وليالي وانت ما بتغيب عن بالي، وتروح وتسيبني عليك مشغول، بحلم بعينيك وغرامك، وبدوب في هواك وكلامك، واناني ليالي عينيك. وعلى قلبي ذاك في هواك وفايا، اللي سهر وعلى بيايا، جوا عيوني حنين وغرام مشتاق لعينيك. اسمعني وعيش مع قلبي زماني، وتدوب فيا واحبك تاني، كفاية عشت كتير من قبلك بحلم بيك. بعيد عني ليه طلعنا قدامك، بسأل قلبك ايه أحلامك، لو تتمنى تقول يا محمد يكون في ايديك. بتغيب أيام وليالي وانت ما بتغيب عماني، وتروح وتسيبني عينيك مشغول، بحلم Iya sing anu kene itu seneng jenengan bilang kan itu kok bilangan iki sampean ngoten namung dikit tok teng pun dimawon sampean melampah sing kumpul-kumpul kula nyuwun ampun kesupen niat silaturahmi teng pundi mawon napa yasinan napa teng kumpul-kumpul napa undangan teng pundi sampeyan niat silaturahmi iki sing boten napa boten berkait boten sing ngalah silaturahmi bab napa silaturahmi niku berkait sehat jasmani sehat يا نجم مسكتي فيها وانا مستقتل عليها، سيبي ضحكتك عليكي عليكي ضايقة، والضحكة الحلوة دي قولي بتخبيها لمين، والنبي خليها مجاملة، طب نصها مش لازم كاملة، من يوم ما ظهر
سيبي ضحكتك عليكي عليكي لايقة. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustadz, Ustazah, Bapak Ibu, saudara-saudari dari Nganjuk Provinsi Jawa Timur di Bait Al-Quran Al-Akbar, wisata religi Gergayu terbesar di dunia, dengan alamat nama kampung kita Suwagia. سيبي ضحكتك عليكي عليكي لايقة. حبيتك يوم تلاقينا لما حكينا أول كلام. حبيتك واحلف على ده تسمع زيادة، ده أنا مش بنام على بالي ولا تداري باللي غراني، والليالي سنين طويلة سبت حالي. انسي غالي بكل كلمة قلتها لي، على بالي ولا انت داري باللي غراني، والليالي سنين طويلة سبت حالي. انسي غالي بكل كلمة قلتها لي. Alhamdulillah melihat puluhan sebesar dunia, tepatnya di Indonesia, khususnya di provinsi Palembang. Alhamdulillah akhirnya nyampe nih. السماء
فاطمة سيدنا حسن حسن وإلى حضرة الشهداء وفجرة بدر وكذا بتكين والإمام الزنبر وجم إلى حضرة سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وجم أولياء في جواب وما تدرك والأمين عاملني بطيبة وإحساس قدام الناس بيعرف إني رومانسية بيلعب على الوتر الحساس يدوب روحي يدوبني في كل زيارة بيعجبني ونظرة عينه خلتني أضرب أخماس في أسدان يا غايب لي ما تسأل أحبابك اللي يحبونك من نام الليل عيونك أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني محتاجك جنبي ترعاني تنسيني جروحي أحزاني أنا مشتاق يعني يا حبيبي لتروح بعيد انت نصيبي بقلبي الوحيد انت اللي بقلبي والله تفتك الدنيا كلها يا غايب لي ما تسأل أحبابك اللي يحبونك من نام الليل عيونك أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني محتاجك جنبي ترعاني تسيني جروحي وأحزاني أنا مشتاق يعني يا حبيبي لتروح بعيد انت نصيبي بقلبي الوحيد انت اللي بقلبي والله تفتك الدنيا كلها حبك غير حياتي نساني جروحي وأوحاتي ذكرني بكل حكايات خلاني نور انت غلابي كله الشمس عمري ويظله أسلك هالعالم كله حبك مطور يا حبيبي لتروح بعيد انت نصيبي وبقلبي وحيد انت اللي بقلبي والله تفتك الدنيا كلها يا غايب لي ما تسأل أحبابك اللي يحبونك من نام الليل عيونك أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني محتاجك جنبي ترعاني تسيني جروحي أحزاني أنا مستعلي عني يا حبيبي لتروح بعيد انت نصيبي وبقلبي وحيد انت اللي بقلبي والله تفداك الدنيا كلها يا غايب لي ما تسأل أحبابك اللي يحبونك من نام الليل عيونك أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني محتاجك جنبي ترعاني تسيني جروحي وأحزاني أنا مشتاق عليك
على شاطئ الهوى أجمل حكاية قلب أبطالها احنا سوا، فيها اللي اتمنيت وياك حسيت أجمل إحساس. أحلى كلام بالعين قلناه لبعضنا، ضحكة قلوبنا حنين، ونسينا نفسنا ونسينا كل الناس، أنا وإنت خلاص خلاص هنعيش. ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي، هفضل حبيبي معاك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل اوقاتي. ده اجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي، هفضل حبيبي معاك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل اوقاتي. عشت بيك احساس بالدنيا كلها، لحظة له انا حبيبي في حياتي ما عشتها، لقيتني بجري عليك انا عيني في عينيك ومسكت ايديك. في بعد كده جمال ما شفتش زيها، اجمل ما شافت عيني حياتي كلها، ده عيونها للسهران انا فيها حيران، هاي عيني يا ليل. ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي، هفضل حبيبي معاك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل اوقاتي. ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي، هفضل حبيبي معاك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل اوقاتي. والليل طول وانا مش وياك.
nyampe di Pulau Kemarau, ziarah di makam Siti Khadijah, termasuk wisata di Lampeh, Palembang. Oke, Palembang. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الله تكفل يحميه وعلي أصبح يفديه الله تكفل يحميه وعلي أصبح يفديه وبسر القوم الأشرار وبسر القوم الأشرار بنت الصديق توافيه بنت الصديق توافيه الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا Geladi Pak Aku sama no. Oh, betul kan. Jajah dulu. Betul ya? Bat. Wah, bet. Sak sedikit montane dhewe. Ape kena ndek iki. Ya iki lho. Amene kae iki doang. lagune Una Setra apa sing Sungai Musi? Lah pundi ese? Gak pesen es. Esen iki. Mong es teh bungkusan. Es degan. Oh, es degan. Mau wis. Es degan bungkusan. Gak apa-apa ya soteng ya? Oke. Mbah, itu degan dikai es no, dikai kopi no piye to? Degan dikai kopi. Laki ini nanti kini.
بكلم نفسي بالوحدة بقالي وانا فضلتي ما كنتش عارفة اشكي لمين طول وقتي وانا بعمل حساب بعدين ودلوقتي عرفت ابدأ حياتي كان فين من بدري يا حبيبي وكل ده فين ده انا من قبلك انا عايشة مع العايشين. إمتى أنا أشوفك يا كامل وصفك متى كل بتسمح ظروفك إمتى أنا أشوفك يا كامل وصفك متى كل بتسمح ظروفك أنسى الدنيا من ساعة ما أشوفك متى كل يا سيد المغانين أنسى الدنيا من ساعة ما أشوفك متى كل يا سيد المغانين إمتى أنا أشوفك يا Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Pak Kiai dan juga Pak Ustadz, Bapak, Ibu, jamaah majelis yang jauh-jauh ini datang dari Jawa Timur. Katanya alhamdulillah sudah sampai ke sini. Insyaallah semoga dalam keadaan sehat semua Bapak Ibu. Dan juga saya memperkenalkan diri sebagai juru pelihara pengurus dari makam Sultan Mahmud Badarudin Joyo Wikromo atau Sultan Mahmud Badarudin I. Dan tempat ini sebenarnya kita mau ke atas. Ini anaknya ini. Nanti Pak Ustadz tadi katanya Pak Kiai mau ke atas katanya. Itu namanya kawah atau bangunan utama yang dimakamkan Sultan Mahmud Badarudin I. Nah, kompleks pemakaman ini namanya Kawah Tekurep, makam Sultan-Sultan Palembang keturunan dari Badarudin I tadi. Di atasnya itu dimakamkan Sultan Mahmud Badarudin dan juga didampingi oleh permaisurinya ada 4 orang. Pertama Ratu Sepuh dari Jawa, kedua Ratu Gading dari Malaysia, ketiga Mas Ayu Ratu dari Cina, keempat Nimas Naimah dari Palembang. Dan Sultan juga didampingi guru besarnya, pembimbing, penasehat. Kalau raja-raja ada perdana menterinya Pak. Nah, sama ibu-ibu dan bapak-bapak diajak oleh Pak Kiai dan juga dibimbing untuk datang ke sini dan juga bertawasul. Caranya gini. Nah, alhamdulillah sudah sampai ke sini. Dan juga Kawah Tekurep itu yang di atasnya itu tutup daripada bangunan itu sama dengan kuali. Kalau orang Palembang kuali dibalik dikurep. Tapi kalau orang Jawa wajan namanya. Yang besar dibalik dikurep. Nah, itu dibangun oleh Sultan Mahmud Badarudin I pada tahun 1728. Jadi sudah 300 tahun bangunan Kawah Tekurep beserta juga dengan ini semuanya. Karena terbukti nanti kita cerita di atas juga, pintunya itu tidak ada ingsilnya. Dan juga tebal dari bangunannya sama dengan ini 1,20 meter tebalnya. Contoh aja ini. Ini kalau dilihat dari jauh, kalau dari agak belum tidak pegang, sama dengan coran beton katanya. Padahal ini kayu asli dia.
ini apalagi yang di atas itu Pak Kiai sampai ke sana itu tidak ada sambungan. Jadi kita pasang pas aja dia. Nah, ini luar biasa. Jadi mereka sudah memprediksikan untuk bangunan bakal tahan lama sampai sekarang ini bisa kita lihat. Oke Ustaz, sekarang dari keempat permaisuri yang di atas Sultan Mahmud Badarudin I tadi, Sultan punya anak kurang lebih 33. 17-nya laki-laki dan 16-nya perempuan. Dan setelah Sultan wafat diganti dari anak yang pertama dari permaisuri yang pertama namanya Sultan Ahmad Najamuddin. Ini yang kedua, yang pertama di atas karena yang pertama itu wafat dulu dari orang tuanya, belum sempat menjadi sultan, akhirnya diganti dengan adiknya. Nah ini adiknya. Adiknya ini Sultan Ahmad Najamuddin punya istri kurang lebih 8 dan anaknya 4. Nah ini keluarganya dari anaknya, istrinya, dan itu guru besarnya. Setelah anaknya wafat diganti cucunya di sebelah. Cucunya di sebelah namanya Sultan Muhammad Bahauddin. Dia juga banyak mempunyai istri dan juga anaknya 23. Dan setelah Sultan Muhammad Bahauddin, dia punya anak Sultan Mahmud Badarudin II. Dari 1-2 bukan adik-beradik, yang satu itu buyutnya, yang kedua itu cicitnya. Nah, Sultan Mahmud Badarudin II itu punya istri kurang lebih 9, anaknya 62. Lebih banyak lagi. Kalau Sultan Badarudin I baru 33. Iya, dari Sultan Mahmud Badarudin II inilah itu pahlawan Palembang karena sudah perang terus dengannya Belanda. Dan dia diasingkan ke Ternate. 4 sultan diasingkan oleh Belanda, yang 2 ke Ternate, yang ketiga ke Jakarta, Krukut, yang keempat ke Manado. Akhirnya olehnya Belanda, Kesultanan Palembang dibubarkan 1823. Jadi tidak ada lagi kesultanan, sekarang tinggal peninggalannya Pak Kiai. Mungkin itu Pak Kiai, buru-buru, sudah azan, dan juga mereka sudah pulang. Kita ke atas. Mungkin itu yang bisa disampaikan, nanti kita cerita lagi. Kalau ada mau tanya silakan. Dan saya Iri, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحب اللي كان واحبابي كتير من الماضي كمان يا رب نعيد يا رب نعيد. هلأ ما في ومنا بإيدي ما بارد شو صدلو هالقلب مقولي حبيتك عدوي لقيتك بعيوني في انت وبس ليالي ليالي عم بسهر ليالي واستقلك من دون ما احس قلبي يا قلبي ريتني يا قلبي مش وقتها هلك جحيم لا لا هلأ ما في ومنا بإيدي ما بعرف شو صنو هالقلب طم طم تررم طم طم تررم طم طم تررم طم طم تررم
سر بعينيني طمني حسيت بشي. قلبي يا قلبي تركني يا قلبي مش وقتها هلا كده حيب. لا هلا ما في صلوا هالقلب. قلبي يا قلبي تركني يا قلبي مش وقتها هلا كده حيب. لا هلا ما في ومنا بإيدي ما بعرف شو صلوا هالقلب. بم بم برام bum bum ba-da-dum, bum bum ba-da-dum, bum bum ba-da-dum. أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. يسأل البيت ويسأل النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كلام عيني في الغرام أحلى من الأغاني، من كلمتين من سلام ببقى حد تاني. لما يميل قلبنا ويا يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل. كلام عيني في الغرام أحلى من الأغاني، من كلمتين من سلام ببقى حد تاني. لما يميل قلبنا ويا يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل. الحياة حسنه مش طبيعي، ده اللي القمر من عينيه ولا غار، دي الابتسامة شمس طالعة بالنهار. يا روحي روحي معاه وفي السلام عليكم يا أولياء الله الحبيب أحمد بن شاهد وأهل الذكور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سنيني بين
معاك بحس انك مكملني ونفسي تبقى كده في حضنك. Habib Abdurrahman Hasan Al-Hafiz Abdurrahman bin Muhammad Al-Mawar Habib Muhammad Abdurrahman Al-Mawar Ali Abdurrahman Al-Mawar Habibana Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Kab Habib Ja'far bin Ahmad Al-Kab Habib Umar bin Ja'far Idrus Habib Tergadir Hasan Musawa Habib Umar bin Husain Maulad Dabilah Habibana Al-Habib Habib Salim bin Mubarak Bah Habib Sulaiman bin Abdullah Isri Baba Syarifah Zainah Syekh Abdullah bin Husain Syab Masjid Ali Pangeran Syekh Ali bin Husain Syab Pangeran Ali Syekh Bakar Syarif Sumaila Walidi Fadil Syekh Muhammad bin Ali Syab bin Maryam binti Ali bin Ahmad Babur Baba Syarifah binti Ali bin Ahmad Babur Sumaila Habib Bagir Safa bin Nizam bin Syab Sumaila Anisa wa Ahmad Husain Sumaila ya Allah ini darajatin fil jannah wa anfa'una ببركاتهم وأصدارهم وأنوارهم وعلومهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النيات وكل نية صالحة وكل نية شرف نصارهم وكل نية شفاء وكل نية هذا المقصود يا الله يا الله يا الله وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. واسيبك اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائما يا أبي يا كثير الخير يا واسع العطاء يا بسيط الرزق يا حفي يا لطفي يا جميل صلحي يا حليم يا صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضي الله اللهم يا مياسر العظيم يا كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مقيم ويا مقوم ويا اللهم يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير حاجاتنا اليك الكثير حاجاتنا اليك الكثير حاجاتنا اليك الكثير. Takdirkan nama kita pada hari ini yang Allah tentukan kita pada hari ini yang Allah berikan kesempatan kita pada hari ini untuk sama-sama kita berziarah ke makam orang-orang yang saleh, ke makam para alim ulama, ke makamnya para sesepuh-sesepuh yang ada di kota Palembang, wabil khusus di pemakaman Aulia Kambang Koci. Di pemakaman Aulia Kambang Koci. Semoga apa yang antum hajatkan, baik itu hajat di dunia maupun hajat di akhirat, mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan hajat-hajat kita. Yang tadinya dalam keadaan kesedihan, yang tadinya dalam keadaan kegelisahan, yang tadinya banyak hutang, yang tadinya banyak penyakit, yang tadinya banyak masalah, ya Allah, kami minta dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat para aulia, para ulama dan orang-orang yang soleh, wabil khusus zuriatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus di pemakaman aulia Kambang Koci, ya Allah, angkatlah masalah kami, ya Allah, ganti dengan kebahagiaan, ganti dengan kesenangan, ya Allah, ganti dengan ketenangan, ya Allah, angkatlah penyakit kami, ya Allah, berilah kami kesehatan batin wa zahir wa batinan, ya Allah, jangan beri kami kemalasan dalam ibadah, ya Allah, jangan beri kami kemalasan dalam ibadah, ya Allah, berilah kami rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, ya Allah, agar kami bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kami bisa membayar hutang, ya Allah, agar kami bisa membantu sesama kami, ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami, ya Allah, di dunia wal akhirah, ya Allah, jadikanlah saksi, ya Allah, tempat kami duduk, tempat kami berzikir di hadapan para aulia, di hadapan para ulama, ya Allah, kelak di yaumil qiyamah, ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa keluarga kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara kami, dosa tetangga kami, ya Allah, wabil khusus dosa saudara kami di Palestina, ya Allah, dengan kemuliaan orang-orang yang kami ziarah, ya Allah, lindungilah saudara kami di Palestina, ya Allah, lindungi mereka, ya Allah, jauhkan mereka dari tentara-tentara yang zalim kepada mereka, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selamat datang ke pemakaman Aulia Kambang Koci. Ini pemakaman Kambang Koci, menurut sejarahnya
tulis tahun 1735. Udah ada yang lahir. 1735 yang diberikan, yang diwakafkan oleh Sultan Mahmud Badarudin untuk anak menantu beliau. Sultan Mahmud Badarudin tadi ada yang jelasin nggak? Sultan Mahmud Badarudin mempunyai anak 33. Ya. Ada yang jelasin sana. Istrinya ada 4. Ini Mas Naimah, ini Ratu Gading, ini Ratu Sepuh. Di samping beliau Habibana Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus. Ya. Anak beliau 17 laki-laki, 16 perempuan. Beberapa anak perempuan beliau dinikahkan sama habaib. Jadi ini wakaf tanah memang dikhususkan pemakaman, ya. Ini pemakaman semua. Sepanjang antum melihat ini yang makam. Lalu ini makam sama seperti pemakaman Mbah Priuk. Ya. Sama posisinya di tengah-tengah pelabuhan Peti Kemas. Alhamdulillah. Itu juga dulu sempat mereka mau bongkar satu Tanjung Priok, raminya satu Indonesia. Ini kalau dibongkar, baru dipindahkan raminya satu dunia. Karena banyak keturunan para habaib di sini sudah menyebar ke seluruh dunia. Dan di sini juga sekarang mungkin sudah keturunan ke-7 dan keturunan ke-8. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keberkahan demi keberkahan. Dulu mereka sudah menyediakan peti jenazah. Sudah mereka sediain kotak ya, kotak jenazah. Mereka sudah siapin dengan peralatan mereka, dengan super power mereka, dengan aparat dan alat mereka. Pada hari itu tahun 97 kalau nggak salah, pada hari itu, pada detik itu Allah Ta'ala berikan musibah buat kita semua. Jatuhnya pesawat pesawat apa lupa di daerah perbatasan Palembang, ya, perbatasan Palembang ini. Subhanallah, semua korban dinyatakan ketemu. Peti yang mereka bawa tadi dibawa ke sana cukup. Ya, bukan suatu kebetulan. Bukan mungkin di sana Pak korbannya ada sekian baru dibuat, bukan. Peti yang itu langsung dibawa dari sini. Karena Allah mungkin belum bisa meridoin mereka memindahkan ini. Alhamdulillah kita anak cucunya di sini masih diberi kesempatan untuk bisa berziarah, untuk bisa sama-sama di sini mengunjungi ziarah kakek-kakek leluhur kita di sini. Dan alhamdulillah di sini tiap-tiap tahun kita adakan ziarah umroh. Dan kita selaku ini mewakili panitia mengundang antum semua, untuk yang bapak-bapak ya, yang ibu-ibunya di rumah aja, tapi mengundang Ustaz, saya yang ada di sini untuk bisa hadir di sini untuk sama-sama kita berziarah, mengadakan haul akbar yang insya Allah diadakan setelah nisfu Sya'ban, kalau nggak salah 17, 18 atau 18, 19, 20 bulan Sya'ban. Acaranya di sini. Ini acara tertutup di area mereka ini, insya Allah mereka untuk sehari 2 hari mereka mungkin tidak beroperasi atau mungkin di belakang mereka operasi. Dan sini kita mengundang untuk sama-sama untuk nanti bisa datang sini. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, ada rezeki, dan diizinkan Allah bisa lagi kembali ke sini walaupun bukan ziarah umroh. Mudah-mudahan sering-sering ziarah ke sini. Insyaallah ya, yang jelek-jelek di Palembang itu jangan dibawa pulang. Yang dibawa pulang itu niat antum yang banyak. Habibana Al-Habib Abdullah dan semuanya sini senang mereka diziarahi. Dan mereka berpesan juga kalau ziarah ke makam orang-orang soleh, ke makam kaum solihin, khususnya para habaib, jangan niatnya sedikit, jangan cuma niatnya 1, 2, niatnya banyak-banyak. Minta sama Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan kemuliaannya orang-orang soleh, dengan kemuliaan yang kita ziarahin ini, karena mereka ini orang yang dekat sama Allah. Kita wasilah sama mereka, ya Allah, dengan wasilah para orang-orang yang soleh, kami minta ajak, mungkin ajaknya banyak-banyak. Ya, mudah-mudahan juga Allah Ta'ala memberikan keberkahan mereka kepada kita, dengan Allah takdirkan, Allah takdirkan anak kita, cucu kita, generasi keturunan kita, ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi hafal Al-Quran. Mudah-mudahan keberkahan demi keberkahan mengalir kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang antum hajatkan, yang antum niatkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan semua. Dan mungkin ini saja yang Habib sampaikan. Mungkin masih banyak perjalanan antum. Kalau Habib mau jelasin satu persatu, mungkin agak repot, agak banyak ya. Kalau antum siap, Habib cerita beberapa di sini. Dan juga tadi antum ziarah ke Gubah ya. Jadi di sini juga ada beliau punya abah Habibana Syekh bin Ahmad bin Syahab
yang di sana tadi Al Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab. Beliau juga salah satu dari cucu dari Sultan Mahmud Badaruddin, karena abah beliau ini menantunya Habib Ibrahim juga dari zuriatnya Sultan Mahmud. Alhamdulillah Sultan Mahmud Badaruddin beliau banyak anak perempuan, jadi banyak didikan habaib. Insyaallah barokah. Mudah-mudahan Allah Taala memberkahi kita semua. Mungkin ini saja yang aku sampaikan. Minta maaf dan ridho. Sekali lagi mungkin di sana sini agak bising ya, namanya juga di daerah ini. Insyaallah minta maaf dan ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang mau itu air boleh. Nah di sini minta maaf dan ridho. Ini ada kopi buat oleh-oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Mulia Syarifah Mahani. Syarifah Mahani. Bintinya Zainal Abidin. Abidin Yaman. Kalau laki-laki Habib Syahid. Habib Syarifah. Kita dapat kata tapi namun bahwasanya kayak itu ke dasar saksi insya Allah ini sakit bersama di akhirat. Oke, matur nuwun. Amin, amin, amin. Oke, pinage malih. Insyaallah. Insyaallah. Sukses apa itu takut pinage. Ini Mas. Ramar foto harus begi harus cah. Rahim, Rahim, Rahim. Qum lil ibadah
أعطيناكم سلام الله يشهد من الرحمن يشهد ولمكان شفينا ومنقذنا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول Gilwe. Turun jam makan. Ndang mapan. Ndang golek nggon mapan. Biasane kudu mapan. Nek turu mau ngantuk. Nek ngantuk mau turu. Apa luwe, Mbak? Aku ngantuk tapi ya luwe. Saya kira grame aku kena panganan. Gila sih. Gak mampu ya. Kalau sampai repot sampai perlu sampai serasalen harus. Apa nih? Bajune ngerti. Gak salin. La haula wala quwata illa billah. Lantai. Ya mbak-mbak sih apa yang laut ngono? Pokoknya ya kok ketemu. Lah apa kuwi? Wes telung dino ya. Sumang yo tak sumang. Kuwi wis telung dino. Aku kuwate kan lha iki. Siwit. Jadi letak yang kono menyang kok kene. Oh yang kono to Ibu? Ning ndi ya pangan nek kene dari dulu. Ya boleh gon penak ta ya. Oke. Alhamdulillah, berangkat nyampe tujuan dan berangkat pulang selamat. رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله
رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام من الرحمن يسكن وبسر القوم الأسرار بنت الصديق توافيه بنت الصديق توافيه الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام